फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आम बाहर घटगाँ माँ तारिणी पीठ समस्त गाड़ी पड़े आम समस्त रेडी हो गले छुआ पूरा व्यस्त हो ललित ये हम मजा हो बापा के उठिलु बापा हाय कर दियो बापा तो ठंडा लगुनि चौकी मुकी सब खोलदेलु कौटी पहुँचल बाबा जोशीपुर पेट्रोल टांकी भाई माने चलो चाय टी पी दवा एबे जहा करतिला हमर जहा पिया चलती गुड़े मानसी जोशीपुर टाउन पेट्रोल ड्रेस झाड़ू मार दरकार हम दो दिन चली बुड़ी आम गाड़ी भितर माने रही जाइछंती आए सांग माने एटा की नदी रे एबे आमे बैतरणी नदी रे पहुंच जेइछु गाधे छी तापरे वीडियो को स्किप करेंगे नहीं और बढ़िया बढ़िया यहाँ पर आरंभ है भल भल जगह भाई रागी को नहीं
ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପିଇବୁ ଚାଲ ଚାଲ ବସ ବସ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି ବାବା ଟିକେ ଆଗ ଛିଡ଼ା 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 ହାଇ କରିଦେବା ହାତ ଦେବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଅ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦେବା ବହୁତ ଏଇଟା ବାପା ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲା ଅଳ୍ପ ବାଟ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ନା 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 ସେଇଠି ଗାଧେଇବନି ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଗଲେ ପୁରା ସେରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋବାଇଲ କଥା ହେଲା ନାହିଁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିକି ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାଇଡ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସିବ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଚାଲ ମା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ମୁଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ଯାହା ବି ହଉ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ତ ମନା କରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ହେଲାନି ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ବାହାରୁ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ମୋବାଇଲ ହେଲାନି ଯାହା ବାହାରୁ ଦେଖେଇବୁ ଆସିଲା ଆମର ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ରୁମ୍ ମିଳିଲା ପାଣି ଶୈଳ ଗାର୍ଡେନ Sola. Hai. एठारे प्रसाद पार्सल हुए ता सहित दूर रास्ता यात्री यात्री निवास माँ तारिणी यात्री निवास फ्री ऑफ कॉस्ट शौचालय
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ମା ତାରିଣୀ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ। ତା ସହିତ ATM ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବି ଆଭେଲେବଲ୍। ATM ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦାଳୟ। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଲା। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇଯିବ। କହିଦା ହୁଏ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ସେ ତାର ମୁଖା ନେଲା ତାର ମାନିଲାନି। ବାବା ରାସ୍ତା ସାଇଡ ଗାଡ଼ି କେତେ 20 ଟଙ୍କା ନା ସକାଳୁ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି। ଦୋକାନ କ'ଣ ଖାଇବାର ମିଳୁଛି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା। ଦୋକାନରେ ତ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଘରୁ ଆସିଥିଲା पूरी तरकारी কথা নয় এই দেখো হ্যাঁ यार অজে কাড় বলা দুটো কথা ভিতরে নিঠা দেখো মাছি দেখো তো মাছি বসে থোড়ি থোড়ি তোমার ভিতরে बांगड़ी पसी ना भोग मुग दियो रास्ता ऊपर पड़े आसले गाड़ी ऊपर मार दियो मुंडिया माँ द्वारसिणी मंदिर किए गो किए खाऊची निशा ड्राइवर निशा खाऊची पूजार देह टिके खराब हो गला बाटर 2-3 थर बांती हो गला माँ को दयार समस्ते भलरे भलरे फेरी आसलु पेसेंट हो गला बांती वीडियोटी भल लगी लाइक कमेंट और शेयर करने को भूलिबेनी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रोची जय जगन्नाथ।